Habari, mimi naitwa Geoff. Kuna mtu anauliza swali anasema, naomba kufahamu waandishi walioandika vitabu vya Biblia lakini majina yao hayajatajwa. Nasema mfano kama Danieli kimeandikwa na Danieli. Je, kuna watu ambao wameandika Biblia na majina yao hayajatajwa? Sawa, mimi najaribu kufanya utafiti kidogo, nimepata machache, inawezekana viko vingi au tofauti na vile, lakini ukisoma kitabu cha Ayubu haijulikani mwandishi ni nani, lakini baadhi ya watu wanaamini huenda aliyeandika ni Musa au kuna mtu anaitwa Elihu au mtu wa wakati wa Ibrahimu ndiye aliandika kitabu cha Ayubu. Lakini kitabu cha Rutu pia haijulikani mwandishi ni nani, lakini watu wengine wanaamini kwamba huenda Samueli ndiye aliyeandika, lakini halijatajwa hapo jina la mwandishi. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza na Mambo ya Nyakati wa Pili haijulikani mwandishi ni nani, lakini watu wengine wanaamini huenda Ezra ndiye aliyeandika kitabu hicho. Wafalme wa Kwanza na wa Pili pia mwandishi hajatajwa, lakini watu wengi wanaamini huenda ni Nabii Yeremia ndiye aliyeandika. Kitabu cha Esther pia hakijatajwa mwandishi, lakini watu wengi wanaamini labda Mordekai ndiye ameandika kitabu hicho. Hiyo ni kwa upande wa Agano la Kale. Kwenye Agano Jipya, kitabu cha Waebrania hakijataja mwandishi ni nani, lakini watu wengi wanaamini huenda ni Paulo, Barnabas, Luka au Apolo, lakini jina halijatajwa. Kuna baadhi ya vitabu kwenye Biblia watu wanaamini huenda ni fulani atakuwa ameandika, lakini havijatajwa moja kwa moja. Kama kuna kingine ambacho unakifahamu, karibu tujifunze kwa pamoja. Mimi nimejaribu kuvitafuta hivi kwa haraka haraka, nikaona havijatajwa waandishi moja kwa moja, lakini wanazuoni wanaamini waandishi wanaweza wakawa ni hawa. Kama una chochote, karibu tuendelee kujifunza kwa pamoja. Mimi nitafurahi sana. Mungu wa mbinguni